bi bîr û baweriya xwe xemilan din xaka Kurdistan şehîd ewin yên ku dîrok nû kirin û muhra xwe li dîrokê dan û nehiştin agirê azadiyê vem re. Her tim bi fedakarî geş dikirin. Şehîd nirxên jiyanê ne û bayên azadiyê ne, yên ku pêl bi pêl belav dibel Kurdistan. Guhdarên hêja û delal, şûpînerên ropela dirbêsiyê FM, em bi were ne bi xelekeke nû ji bernama Kaniyên Jiyanê. Xeleka îro jî li ser jiyana şehîd Memo ye. Bawernameya şehadetê wiha ye. Jiyana azad berhema vîna şehîdan e. Navê tevgerî Memo, nav û paşnav Şêx Mûs Şêxo, navê dayîkê Fatma, navê bav Dawûd. Cih û dîroka ji dayîkbûnê Berkevirê. Cih û dîroka tevlîbûnê dirbêsiyê yekê meha hefta 2017. Cih û dîroka şehadetê dirbêsiyê 23 meha dida 2018. Di cîhanê de him jî di rizgariya neteweyan de tekoşînên tên meşandin li ser milên şehîdan bi ser dikevin. Guhdarên hêja û delal ji bona em bêtir naz bikin li ser jiyana şehîd Memo, me berê xwe da keleha berxwedanê, warê şehîdan, me berê xwe da gundê Berkevirê û me xwe gihand malbata wî. ساکنه فوزی مصطفى هفجنا شهید ممو و با 17 سالی من پر مجیان کر طعمنای والله پر باش بومر و 7 زاروکیم وام لدو چکاین شهید نای وام دو شوپاین و سرین پیر بلند شهادتای گلکی من زحمت بو ما قلك زحمت بو خودي ام دو چکاین شهادتای احداث دست بکرن کد ناف احداث خوستکای بو ما زحمت بو چونا ناف دیج ما زحمت بو ای خوستکای بو ام جلدو خوستکاین وزي ان شاء الله لدو خوستکای بم وزي زاروکی جي لدو شوپای مزندکم ان شاء الله سرفيرجي وريك سري مجبر بلندي جبر شهادتاوي وأف خستكام أف شهيد نامرن وميل دوام بن حياة مرن بخوا أزيل دو خونا شهيدا بن حياة مرن. از فاطمه از قضا شهید ممو از دخوازم مشاركة سبب غفش ماما برتوكولينو سجيبت من جتالة تفديشتن لفت لبر دستي عثماني سفري بقوطاني لفت وكديدو كابر كفت كبري مامو افشارستاني آني فت وآيا مشترق لشان افزيكي گير يقين قول آرا شوتاري مهلاني نافت هستی که باو برای تبقومی تنفر گلو ما موازیت چاو بیلم لفر هوای افجنات گلی خودونه لندر مال اشتره چیز گلترش تا عثمانی سفر بکفر به فکر و رامانی توان ازات مفر نتیجه مزگین ویده الحسن به عرب جفر جربه جعلی گوونده تفره و لفر دنگه داول و افالی تنمات کفر اگر دخواز باو خلاتی و لفر قلن امام و گران کس نکاره لی ببره عثمانی سفری مبوی کفری سفری لفر جگری اندایی کان ایدن قلش نف کفر ممه من دراز جهت مال لفر
نقش وینه تمنانی سکفر شف و روز نوبداری توانم لفت ماما سکوسی لفت دوچه که مقاد بادی مشکف ام خواه ندم بحار لفت ناسنه ماما مای لفت نوبداری ما عثمانی سفری لفت خیجه نفسی عثمان شبو جادی آنی حسابو ماتمه سونگلو مهاجر ناوی من نیروزه از خواه شهید مموم از خواهی مزنم چوکانی همه به هفدوره زاروکه که گل کی هجابو مزن بوجی هجابو ام تفد چون مدرسه ام چون انبیا ام انسانی ام مصلحه ما فلاحتي وان دقرت ام هفدوره بون تشتكي ماي مدرسه هاي بهفدوره قد انسان که گل کی جهاتی بو حتی زاروک بو زو مسئولی راشتی باویم تنی بو قل كي بتشوفوا أفدان كر بنبيا تشولا إنسان قل كي باش بو جهات وكي دنو دات هوا الممو تفليبو عولات تفليبو إجا هاد زيارة كمالي تخوان في نقطة بيجم جا جامقو أم نمد هيلن هارن يعني سلاحك بابي مهبو فشارتي بو هوا الممو جيه غيران دبو و زورا خوش اب نقطاج بیرام نار تجاری يعني وان تكتيك داني بفدور ويتشلو بالرفن أو ميدو كداي بن وبراهيم يجي قش هر حفت بون هر حفت تفليبي بون وهم كيف خوش بون سليمة بلند بو وسليمة بلند بشهادتها ويجي وشيكا يجي وضا شهادتها يجي جرام بو سرمة بس يعني بهزارة خلقولوني أم جوك فان خلقاني خو شهادتها بخودي قل كي زحمت بو سلمى ماما راستي بيجي امو شغل شامي بومجي يعني علم جمرهات بافي من بذات النخوش بو بافي من عردي بو او جد هيزا جوهري بو يعني الشامي بندا انه علمك بافي مبي تلفونك جمرات بو شهيد مامو شهيد كتيه قل كي سر مقرام بو شاغي شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن از دلیلم برای شهید ممومه جمال باتا مالا گلیمه گنده برکبریمه ممو برای منی مزنه یک دور tam منوی دیه عجیب چکترم شورشا رو جابا دست بکر تبلی شورشه بو تبلی شورشه بو دست بکا شورشه ده لحمی جیا جی خو گرد لجبها ده لسر حاجزاده لسر لهر دره جیه خو کرد مموج يعني دریاوی ره گلک کس تفلیبونه هما یک جی از تفلیبونه دریاوی ره يعني انسانه کی پر فربو يعني انسانه کی شورشگر بو انسانه کی زانه بو ریا ریخستن همو ناز دکر ریخستن ناز دکر دچه آسته دی پشتی 5-6 سالا تفلی یپکی ما سر حاضر کس را بو پشتی وی لسری کانیه بو پشتی وی هات ناونده پشتی وی چو آرکان لارکان 2 سالا ما ساله که بو 2 سالا ما وقت نخوشیه که تر درکت پشتی وی نخوشیه یا اصلا شهادته شهید ممو
دنود و داده رخصتن ناسكر پر پی تأثیر بو يعني حتى مالبات ندهشت انه تبلي ببي جامع خاصة پر ريل بيشاوي دقر حقا اوجي بزور اخوا بهس اخوا بزور تبلي بو يعني تأثيري بي رخصتن پر برخصتن تأثير ببو دادم لبنان جی سروکاتی دی تبو یا سروکاتی جی پرتوک پر دخواندن پرتوک سروکاتی يعني دناف گنده يعني انا تجعله بركبره يك بپرسه تبه ممو او لا بيجن انه انسانك عادي بو انسانك هركس دبيجي وك بريم بو هركس دبيجي دمالا مدبو هركس دبيجي يعني پر گند پی اسیری پر گند شهادتاوی ده گند گش يعني وك صدماكش گند رابو يعني نيفيه گند خورته گند جوانه گند گش سر ياوي تبلي هوالا بو يعني ودمال جيده مالبات جيده هركس ويناز که هركس زانه به شونا خو پردادگر دمال ده وك باب وك براب وك حوال بو يعني تجاري خوش جوات دور ندخس تم پیش دکه تم خو پیش دخس تم به حواله خور به مالبات ره به هر کسی ره و هر کس يعني دگونده ممو دکرن وك حوالتی وك براتی يعني دگونده پر رولا خود لیست بشهادت تاوی پر سر بلندن شهادت تاوی يعني هشت ام لدو شوپای و نگرن يعني وان و نگر يعني ام حفت برانه ام هر حفت برا سر شوپاوینه یک جه هما براکی من انا برينداره از بريندارم يعني نانو يعني ممو شيء شو ما خبشون دايا ما خو ام دو شوپاوی وگریان نا يعني ممو شو هزارة وك مموهن بحزارة شورشگره ویریه هنه بحزارة يعني شهيدك داره صد انسان دكمن شوپاوی ده شوپاوی دادگرن و تاوی دجي سرکفتنی جوارد خواست ناوم ممویه از برای شهید ممومه گنده برکویده شوية دسبيك يعني دسبيكا خطا شهيد ممو تفلي باتي بو وچا غيستنا بو لدمك دو دريج يعني چيه مال تي وچا غزين هات بو يعني نامه يك جي هات شهيد ممو جوان كتمان دبو ناوی می حرکی ایلچی ممویه ویچا غی دسپیکاز چه بوم جا دیام گوچا گولم بلا کناوی سناوی حرکی شهید ممو به جبل وی که ناویم کرن ممو شخوا دسپیکا از این جو بوم یعنی ندهاد بالام بس جاده که تی بالام شهید ممو دا کتبو عفرینه ام چون زیارت داوی دوی دکا کار و خبار دکر لعفرینه دمک دو دريج ما يعني تي بلام ازو براكي خو جا خو باوي خو چون زيارت هاوي يعني او دمانا خوش تي برامه بچاغين ده بريندار بوجي دنگه خوده فتراك خوش لوي دكا عفرين ما ام زانم بشتي وگريان وي دكا شهيد مموجي تديهات اوجي فتراك امكان بالمال مال وي دكا رودنشت دسبيكا شورشي يعني چه شورش دست بکرش خو حوالا حوال بدوی نازدکن چه شورش دست بکر حوال هاتن جو میمالی
هذا جمعي ماي تديش بو كارو خبات مسين يعني او هفالك كلكي كان بو هفالك كان بو دسبيكا كاد دفلي بو دسبيكا شورش في دكا دسبيكر هفاني مزون هاتن جمعي تديقو يعني تفالكي كيفنت كار نازكت رخصني نازكت اخلاقي بارتي نازكت جو ام آلی کاریات خوازن یعنی دوی دمید اول اولو جرگو یعنی ام هیوین تال مر آلی کار به از باورم شهید ممو یعنی وچ اغه راسن اره دا و تمام نمشکلیه و تبلیوان بو de destbeka şoreşê bû 2011 bû 12 bû vê deka kar kir kar û xebat kir li vê deka li ser vê xeta sînor ci haciz çê dikirin ciwan tevlî dikirin perwerde didan li vê deka li destpêka şoreşê yani wakum zanin hîn wê çaxê wilo hereketa hevala gelekî tin nebû yani hîn nîzam jî li vê deka kar dikir rejîma Behsî li vê deka kar dikir yani gelekî wilo xelk newêrî bûn têketana nav kar destpêkê Şehîd Memo yani xta heval hatin şê xwestin basen cewaban da û wan kar kir û wan xebat kir haciz nuqtê haciza li vê deka danîn mesela ciwan tevlî dikirinê ji xwe hevalkî me got kem bû yani perwerde jî da perwerdê silahê da perwerdê siyasî didan û ji bilî wilo jî yani dema yani Şehîd Memo şehîd ket yani bandoriya gelekî mezin li malbatê kir yani çawa ji ber got ew ê herî mezin bû yani dikaribêjî peyva wî yani ser a bavê me re bû yani insanekî gelkî zana bû yani cihê xwe dikir dema civakekê rûdinê cihê xwe da dikir peyva wî hebû yani wek mişor got peyvayî mesela bavê me bi awî dikir yani wî çi digot Şehîd Memo çi digot bavê min digot wek te belaqa wek te be yani insanekî gelkî wek te be yani ew yani senedek bû piştgirtiyê ê mesela vê malê bû piştî şehadeta wî yani bandoriya gelekî mezin li malê bû ji bo vê yekê yani em bi tevahî malbat wê demê tevlî şoreşê bûn piştî şehadeta Şehîd Memo ji xwe berî yani berî şehîd bikevî jî malbat ji xwe em heft birabûn em her heft jî tevlî şoreşê bûn giştik ez êmiz dixwand ez mamosteyim taban zimanê Kurdî destpêka şoreşê me erebî dixwand çer şoreş destpêk kirim ez çûm Kurdî min de ji erebî berda em çûn zimanê Kurdî wê çaxê jî her şeş biranê me tev Şehîd Memo ew jî nav herekê de bûn ji xwe yani piştî Şehîd Memo jî tedî şehîd ket heva yani biranê min hîn jî ser riyayî ve negeriyan ser şopeyî ve negeriyan ji xwe biranê min jî birîndar bûn birakî min li Reqa birîndar bû birakî min li Hudûd birîndar bû tevlî wilo jî yani hîn jî de nav kar dinin û hîn jî kar û xebat dikin û yani em soz didin ki em ser riyayî ve nagerin çi bi leşkerî bi çi bi ziman bi çi bi kar û xebat bi em ê ser riyayî bimeşin ji ber ku ev doza wî bû doza wî a berî şoreşê bû û ev şoreşê de bû jî yani ve godinî wî bûn me gelek cî jêgirtin me gelek yani dikaribê ev ka sereta wilo dixwe di hindirê biranê min de me giştik jêgirtiye ji ber ku ew ê mezinê me bû û wî me fêrî van tişta dikir yani wî me fêrî van tiştê yani baş dikir wî me fêrî van tiştê ev ka sereta wilo xurt ev çikar di hindirê me de giştik yani wî di hindirê me çandiye yani heta dawiya emrê xwe jî em çixwasî ser wî biaxivin hindik yani em deyndarî wîn em deyndarê ê keda wî ne em deyndarê xwîna wî ne di dawiyê jî de xwîna Şehîd Memo em li hemû gelên welatparêz gelên Kurd em pîroz dikin û em li rêber Apo pîroz dikin û em li şervanê YPG û YPJ yê gon hat çemberê şer denir em xwîna wî pîroz dikin li wan û li hemû hevalên wan yani em dibên em soz didin bi xwîna wan ku em ser vê riya wan bin em vê riya wan bişopînin em çi carî ve negerin
ام كداوان تجاري كداوان العردين نهيلن وخوينا وانجي ام العردين نهيلن وشهيدنا من شهيدنا من شهيدنا. ناویم عبدالخالق محمد شیخوش برکفری باوی باورم آپی شهید ممو. شهید ممو دنوت و دداد تف لحوالا بو. المهم روکش ریا مدی حوالا تدی نما خوانه بو مرابوش حوالا ارگو مگو امکارن شهید ممو ببینن. گو تمام هوا شغله چند ریا امی علم بدنته ما چند ریا علم دامه يعني علم بون چلوه يعني ما قول نا ام تكفن بيشاوي يعني اف ریا مي مجبور ام بكن ام نكن وايدنك مجبور ام بكن والله چند رو حوالا او اني جمع قو قرار داي يعني مسألة ولات نحنك يعني برچبون تديه شهادت دیه برینداری دیه و از گشتی زن. اره میجی حنکر مگم منه گتزانه به ترا گتفکر گلامه يعني نابت فکر یا نر یا تو چو نابت يعني نابت تو سری مکیم بک يعني کیم بونه گوتجمه او به ان شاء الله سری و بلم بکم يعني جريا فيش رشا رجافا دس بكري او دناف دايني حيا شهادتاوي وام بشهادتها سر بلندن وشهيد نامر. از موجنات شهید ممو میام وزم خواستیایی ولا باش بو شهید ممو چقدر زار وزیده باش چوچک بو مفعم بو يعني تتشب خواستا زيده باش بو او چکونا جوار رجال بو هنا چوپم بو وبخدي ام جوار الدوي ما كرونا كرفا نكر بچو کار بچو بو مزنار مزن بو یادی ولا باش بو زيده نام حوالا دچبو او ام سپاسیا مالباتا شهید ممو دکن و سرساخیج مالباتیر دخوازن. لفی داره ام دگهجن داویا خلقا خواه جبرناما کانین جیانه. حیانی خلقا کدن هن هر شاد و بختوار بن.